Ni oho ajira ya Nyahururu makiamukira iheo iria marareheirwo ni arutwo na arutani a thukuru wa Nyandarua boarding. Oho ni mararirie arutwo iguru rigie bata wa gwithema na uni wa watho hamwe na meikarire ya jera. Mimi nimekaa jela muda wa miaka 9. Nilikuwa nimefungwa miaka 10. Huu ni mwaka wangu wa 9. Mwaka ujao naenda nyumbani. Na ukiona tukiwa sisi wafungwa hivi, si wote wamefanya makosa. Na wenye wamefanya makosa bado wamerekebika. Hata sasa kama mimi saa hii nimerekebika. Mwene-ini wake murugamiriri wa jera Peter Mwaniki ni arathing'iririe bata wa gwitikira oho riria marekererio kuma jera. Andu aria mena major members of public ni ngimoria na gitio moyage afungwa aria mauma njera tando tondu ni mamatumire njera makarekebishwe na ni makoragwo makiuma macenjetie mitugo. Mwaniki ni ongerire ati oho acio makoragwo na kothi itiganite iria mathomaga riria me njera. Nake mwarimu kuma thukuru wa Nyandarua boarding ni ararutire tana kuri andu a wendi mwega kwirutagira guthie kuna ohwo. Ngiribotera Inooro TV jitagwo Karuga wa Mwangi. Manueli ameninua.